Niguo kuhurana na kwambatira kwa murimu wa kansa, Ministry ya Ugima wa Mwiri Nirongoreiirie Macukuru-ini hari mubango wa Kumahe Njanjo ya HPV Gatagati ga ciana cia ukuru wa miaka 9 nginyagia 14 guku Bururiini. All the young girls at the age of 9 to 15 wamepata vaccination. Na sisi wa Kirinyaga ningependa kukushukuru sana and congratulations kwa sababu Kirinyaga in the country is leading as number 1 kuringana na Airitu turia tumundetwe cindano iyo niguo matikagwatwo ni murimu wa kansa. Nayo 90%. Mwandiki mukaru wa ugima wa mwiri Murimu nimatariirie ati gutheca njanjo ya HPV kuri Airitu ni uguteithiriria hari kugiririria murimu wa kansa ya njira ya uciari riri bururi ukoretwo ukiandikithia Makiria ma Ciiko 40 o mwaka. Kiaria mari cukuru-ini wa Rimu gicugu Kirinyaga, Muthoni nimatariirie ati bururi ni ukoretwo ukiandikithia Makiria ma Ciiko 27 cia murimu wa kansa o mwaka. Na kila mwaka 27,000 Kenyans wanakufa kwa sababu ya kansa. 27,000. Hiyo ni kama constituency mzima ama ward mzima moja ya Kirinyaga. Si hao ni watu wengi. Kithiasute ando maingi muno. Na makuaga ni undu diagnosis ya kansa imenyekaga murimu o 75%. Ate murimu ugakorwa ukurite ugakuria ona gutiba andu bangi ungibota kunyitirira. Hone uriti atumia athi wa ukuru wa miaka 40 ukorwo magithurimwo kana mena murimu ucio wa kansa indi niguo withema kuhofanirio. Angikorwa we wa miaka 24 between 24 na 45 no nginya utuike screened uboro wa kansa. Tondo yo niyo age iraroreria muno andu aria mangirwara kansa na ibenya muno. Munini wa gavana kaunti-ini ya Kirinyaga David Githanda uria uma hamwe mihango-ini ino niatariirie ati mwaka muhetuku kaunti-ini ya Kirinyaga niandikithitie andu 2,500 a murimu wa kansa, akiuria muingi wiyumirie kurigitwo murimu ucio. Nishikite muno Kirinyaga na moigo ndamuthomera ati twena cases 2,500 ngithi ti case nyingi muno. Cases 2,500 nicio turahotire ku thibitari wa Kurua kuonania iria itonetie. Irifotera Muthegi TV getwo King'ori wa Gatundu. 42,000 cases